mmebadilisha? Why are you changing? Kwa nini mnabadilisha? This generation Hiki kizazi is changing the gospel. kinabadilisha injili. You are preaching a gospel to each the people, Mnahubiri injili kuwapendeza watu, that they may love you. ili kwamba wakupende. When the Lord sent me to Kenya, Wakati Bwana aliponituma Kenya, my story is clear from them. hadithi yangu iko wazi kutoka kwao. Rebuking sin. Kukemea dhambi. Repent. Tubuni. Stop sin. Wacheni dhambi. Repent. Tubuni. Nobody likes me. Hakuna mtu aliyenipenda. Nobody likes me in this Hakuna land. mtu aliyenipenda katika injili. But guess what? Lakini hebu kisia nini? I did not change the gospel. And now we have revival. We have revival. Now we have revival, and you have come from the world to see it. So don't change the gospel. There is a bigger reward. That on that day, your name be found written in that book.